uzi gusoma ikinyarwanda neza adusomere neza neza mw'abantu. Sindi umusobanuzi, ariko iyo wumvishije ijambo ry'Imana n'ubundi neza, iyo wategereye neza, amen, urasobanukirwa. Dusomere. kugira ngo imitima yabo ihumurizwe, kugira ngo imitima yabo ihumurizwe, ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo. Ikigaragaza kuko imitima yabo ihumurika nuko bafatanije bose baba muri rya tsinda rimeze riteye, kuko bafatanije bose muri rya tsinda, ngo bahabwe ubutunzi bwose. yewe bamaze kugira, bagize ijambo rya mbere ngo babanje gufatikanyiriza hamwe, ngo barangize rwa rukundo rumaze kubahuza, ngo bongera guhuriza hamwe ubutunzi bwo kumenya neza mu mitima yabo, kugira ngo bamenye neza mu mitima yabo, bamenye ubwiru bw'Imana ari bwo Kristo, kugira ngo babe abanyamabanga bujuje neza iby'Imana muri we. Ariko muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Haleluya. Muri we ariko mwabantu muraza kukumva ko kantu muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge bwagize bute bwahishwe. Ariko muri we. Haleluya. Ongera turebere nanone Yobu. Yobu 28 no kuri 28. Maze ibwira umuntu iti, ijambo rya mbere iravuga ngo ibwira umuntu iti, ariko wa muntu we uri umuntu, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. kandi buriya ikintu kiza kigaragaza umuntu umeze neza kuva mu byaha niko kugira gute kujijuka. Mwami Yesu turashimye, imbere yawe Mana niho tujya tubonera amahoro. Muri wewe Yesu we harimo ubwenge, harimo ubutunzi, harimo imbaraga, harimo ubushobozi, hariho wewe. Iyo tubaye muri wewe nawe ukaguma muri twe. Mwami Yesu waduhaye igitondo cyiza cyo kuba imbere yawe uyu munsi. Ntabwo ari imirimo umuntu yakwirata ngo umuntu ngo yishongore ngo avuge ngo nije wakoze kino kintu. Nta na kimwe twakoze imbere yawe. Turi n'abagaragu, turi n'abanyantege nkeya, ariko tuje imbere y'amaso yawe. Aha duhagaze ni imbere yawe, turasaba kwezwa n'amaraso yawe. Muri aka kanya twebwe data duciye bugufi, turasaba ngo tubabarire imbere yawe Mwami. Ubabarire gukiranirwa kwacu kose, ubabarire amafuti yacu yose, ubabarire ingendo data bidakwiriye, utwogeshesha amaraso yawe, amaze reka ubwiza bwawe bugaragare hano hantu Mwami. Mwuka wera w'Imana we, Mwuka wera w'Imana we, ururuke mu data muri iri torero. Abagaragu bawe bahageze, imbaraga z'ijuru zururuke mu izina rya Yesu. Hamwe Mwami Yesu, ibitavuga Imana, urusaku rw'abadayimoni, imyuka mibi y'abadayimoni isindwe mu izina rya Yesu. Uduhereze gutahura, uduhereze kuzura imbaraga za Mwuka wera, amaze data dukora ibyo ushaka ku bw'izina rya Yesu. Haleluya. Reka tuganire hejuru y'ubwenge bw'Imana. Turavuga hejuru y'ubwenge. Amen. Hari igihe umuntu aza kuvuga akavuga Mwuka wera, amen, undi akavuga urugendo, undi akavuga kwizera, undi akavuga gukiranuka, ariko reka mbanze mvuge ndavuga hejuru y'ubwenge. Ubwenge kandi ikintu abantu bakunda ni ubwenge. Amen. Ndaganira hejuru y'iki y'ubwenge, nico turi buganire. Kandi buri ubwenge abantu bose barabukunda, nta muntu udakunda kuba umunyabwenge. Amen. Yewe nuwo bita umuswa ntabwo abishaka, bashaka ngo nabo bamwite umunyabwenge. Amen. Rero ndavuga ubwenge mu buryo butatu. Ndavuga ubwenge mu buryo butatu. Abantu bandika, haleluya, ariko abakecuru ntaco turajyana, ndabisobanura, ariko abandika rwose twanajyana. Amen. Ubwenge
ndavuga ubwenge bw'umuntu. Amen. Ndavuga ubwenge bw'umuntu. Icyo ni kimwe. Ndasubira nongere mvuga ubwenge bw'iki? Bw'inyamaswa. Icyo ni cyakangahe? Cya kabiri. Ndasubira mvuga ubwenge bw'iki? Bw'umwana. Amen. Akakane rero ariko ko gusorezaho turaza kuvuga ubwenge bw'iki? Bw'Imana. Nuto tuntu tuza kuganiraho twihuse. Haleluya. Icyo kintu nico turiho tujya kuganiraho cyane mu bijanye n'iki? N'ubwenge. Amena. Ubwenge bw'iki? Bw'Imana. Yesu ashimwe. Haleluya. Rero ubwenge, amen, ubwenge uko buteye cyangwa se nuko bukora, amen, ubwenge bufite uko buteye nuko bukora. Haleluya. Ndashaka rero kubereka ukuntu ubwenge bukora n'ukuntu buteye, amen. Ariko turaza ahantu cyane muza kundindira, muraza kundindira ngo muri we, amen, amen. Kandi ndabizi muri kino gihe abantu benshi icyo bashaka ni ubutunzi, amen. Tureba abantu b'abakene, umuntu w'umukene azamura ikiganza avuga ati rwose nge ndi umukene nta kibazo. Hawe tureba abanyabwenge, none ntimubaye abanyabwenge, ntimubaye abakene, mubaye ibiki se nono? Twavuze ngo turebe abantu b'abakene. Habo tureba abanyabwenge rero. Mwabantu ibi bintu zose. Haleluya. 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 Rero navuze ngo turavuga hejuru y'ubwenge. Ubwenge kuko ikintu abantu muri kino gihe usanga abantu bari gutaka ngo ubukene, ubukene, ubukene buratwishe, dufite ubukene. Yewe n'ubu ngubu ninzamura ikiganza mu bandi barahita bavuga kuko ndi iki? Ndi umukene. Ariko reka tuze kuganira hejuru y'iki? Y'ubwenge. Haleluya. Reka nsabe abantu abasore bane baze hano bihuse, bihuse. Mukora uruziga, mukora akantu k'uruziga. Ngira ngo hano hantu muri kubareba, amen. Nta wundi waza, haza undi musore, ntacyo yihuse. Mwino ntaribi. Nawe mukongo ino hano, mwigire hano, muze hano hafi, muze hano hafi. Hagarara hano hagati. Ya. Amena. Haleluya. Rero aka kantu murakabona uko kameze. Niko rero ubwenge bugize buteye. Amen. Rero ubwenge, ijambo rya mbere uko ubwenge buteye ni ibintu bigenda bikora uruhererekane. Amen. Bikora uruhererekane. Urabona hano ijambo rya mbere ubwenge butangirira hano muki? Rutangirira ahantu bita mu bitekerezo. Amen. Ahangaha ni mu bitekerezo. Aha ni ubwenge, reka tuvuge ngo ubwenge bugize bute? Buhereye ahangaha mu bitekerezo. Ahangaha ni mu bitekerezo. Amen. Ahangaha ni ubwenge butangiriye, ni mu bitekerezo. Nanone bugasubira bugasimbuka kuko ubwenge buza butangira mu bitekerezo. Bwava mu bitekerezo bukaja hehe? Amen. Bwava mu bitekerezo bukaja mu kwitegereza. Haleluya. Ni ukuvuga ngo bwatangiriye hano mu bitekerezo, bugiye hehe? Hano mu kwitegereza. Bwavuye muri mu gutekereza, bwijiye hano hehe? Kwitegereza. Kino kintu bambwiye koko nico. Amen. Bwatangiye mu bitekerezo, bwijiye hano mu kwitegereza. Kino kintu bwambwiye, kino kintu bari kumbwira nico.
amen. Bugasubira kuko nababwiye ngo ni uruhererekane bwava hano mu bitekerezo bukagera hano, buri kugenda butanga iki, buri kugenda bukora uruziga. Haleluya. Bwava hano mu gutekereza kuko bwavuye hano bwijiye hangaha, tugeze ku muntu wa kangahe, wa gatatu. Bukaja hano mu gusesengura, ese ririya jambo bambwiye niryo cyangwa se siryo? Amen. Binjiye mu ijambo ry'iki, gusesengura, kuko bya bintu bigize bite ari byo byinjiye mu isesengura. Amen. Rya jambo pasiteri yigishije niryo, rya jambo runaka yambwiye niryo, binjiye hano mu isesengura. Haleluya. Tugeze ku muntu wa kangahe? Umuntu wa kane ni amahitamo, bukinjira hano mu mahitamo. Amen. Ese kino kintu nicyo cyangwa si cyo? Amen. Bwiye guhitamo rero. Amen. Noneho bwava mu mahitamo, ariko si kino kintu nicyo. Noneho bwarangiza guhitamo, haleluya, bukinjira hano mu kwizera. Haleluya. Hano rero niho buza bwinjira bugasha hehe, bukinjira mu kwizera. Bwagize amahitamo, bwatekereje, bwasesenguye, binjiye hehe, mu kwizera. Barangiza kwizera rero, buri hano mu kwizera. Amen. Bakinjiza hehe, muri mutima nama. Dore nguyu mutima nama nguyu. Amen. Haleluya. Barangiza bakinjiza hehe, muri mutima nama. Mutima nama rero, amen. Mutima nama niwo ukubwira ngo kino kintu gikore cyangwa se kigire gute, tugikore. Nimwisubirireyo murakoze. Haleluya. Mutima nama. Ariko rero nano muri mutima nama hari ibintu bigera muri mutima nama akabijugunya. Hari ahantu biza bijugunwa ahantu nko mu mwanda. Niyo mpamvu igitekerezo kimwe kwabatse rya jambo harya twavuganye na runaka niryo, ugasa n'uryibagiwe. Ryavuye hehe? Ryavuye muri mutima nama, urijugunya hehe? Ujugunya muri, nimba twahita ngo naho abantu baza bibagirirwa, nimba twavuga ngo ntahantu bameze gute, nanje simpazi. Amen. Haleluya. Ubwenge nuko bukora. Ndabizi abantu benshi barabyize, ariko ndashaka kubabwira ubwenge bw'iki, bw'Imana. Rero inyamaswa ziriya tureba, inyamaswa zigira ubwenge, babyita ngo ni instinct. Ariko rero ubwo bwenge ni ubwenge budahinduka. Amen. Ni ubwenge butagira bute, budahinduka. Inyamaswa zigira ubwenge. Amen. Inyamaswa ziriga. None se imbwa ntimuzamubona ko bazitoza? Ntimuragera ku kibuga cy'indege Kanombe? Ntambwa muzamubona zizaza gusaka ibikapu? Buriya bagize bate, barazitoje. Ariko ubwenge bw'inyamaswa ntibuhinduka. Ni ukuvuga ngo zigira kamere mu buzima bwazo. Uko zikura zigira kamere. Ubwenge bwayo babyita ngo ni kamerano yazo. Amen. Haleluya. Kamerano yazo y'iki, inyamaswa. Uko niko inyamaswa zigize ziteye. Amen. Inyamaswa ziratekereza. Tujane. Ariko ntizigira isesengura. Ntabwo zizi gusesengura neza. Haleluya. Inyamaswa ntabwo zizi kwitegereza. Ntabwo zizi gusesengura ngo ariko se ko pasiteri yavugaga ririya jambo rimeze gute. Inyamaswa ntizishobora gusesengura, ntabwo zizi kwitegereza neza. Ariko hari ahantu natwe ngo tuza tugera rimwe ngo tukaba nk'inyamaswa. Iyo umuntu ngo agutambutseho, umuntu ngo yagutambuka gutyo ukamureba, ngo wasubira kugera hariya ngo ugasubira ukamureba, bwa bwenge bubaye bute? Haleluya.
inyamaswa ntizigira isesengura, ntabwo zizi kwitegereza. Ni ukuvuga ngo zigira ubwenge iki kare kamere yabwo ko bwagize bute bwaremwe. Haleluya. Tuzamura ibiganza. Haleluya, haleluya. Rero ako ni akantu kajanye n'iki n'inyamaswa. Imana ishimwe cyane. Ni akantu kajanye n'inyamaswa. Rero hariho ubwenge bw'abana. Baravuga ngo ubwenge bw'umwana nabwo bugenda buhinduka. Twari twicaranye n'umubyeyi hariya, Imana ishimwe ko pasiteri yazanye n'umwana. Noneho bari bicaranye na mama wiwe hariya. Umwana agakubagana, mama akamugarura, agakubagana, mama we yasohotse, agasubira akamugarura. Ni ukuvuga ngo rimwe na rimwe ubwenge sibyo bw'umwana bumera nk'ubw'iki, nk'ubw'inyamaswa. Hari igihe umuntu aba afite ubwenge bungana n'ubw'iki, n'ubw'inyamaswa. Uriya mwana wari wicaye hariya, nk'ubu umubwiye ngo kano kantu ni kabi, ukamubwira ngo nukora hano urabugize iki ikibazo, ahubwo yahakora. Amen. Uriya mubyeyi umaze gushima Imana yavuze ngo ejo ngo umwana yagize ate, yarabuze. Kubera iki yabuze? Bwa bwenge bumeze bute? Buracari buto, ntiburakura. Ariko ubwenge rero bwacu bugenda bugira bute? Bugenda buhinduka. Ubwenge bwacu buriga. Haleluya. Ubwenge bwacu bugira bute? Buriga, bugasobanukirwa, bugakora isesengura. Haleluya. Nimo kwihuta kubera umwanya. Haleluya. Tugeze rero mu bwenge bw'iki bw'Imana. Haleluya. Buriya reba igihe tumaze twiga, ndabizi mushumba yarigishije, yewe hari nabo yasanze barize, ariko n'ubu ngubu ugasanga umuntu aracarimo akora iki icyaha. None se bwa bwenge bwasesengura rimaze iki? Bwa bwenge bwavuyemo iki? Amen. Twavuze ngo umwana uramwigisha, warangiza kumwigisha cya kintu umubuza nicyo agira ate, nicyo akora. Kubera iki? Bwa bwenge. Haleluya. Ariko reka mbabwire ubwenge bw'iki bw'Imana. Uyu mwanditsi rero wanditse runo rwandiko rw'Abakolosayi ni Pawulo yarwandikiye bande? Yarwandikiye abantu b'i Kolosayi. Rwari rujanyweho n'umukozi w'Imana wari uvuye hehe? I Efeso. Ararwandika rero ashaka kubwira abantu b'i Efeso, ashaka kubabwira ubwenge bw'Imana. Haleluya. Aravuga ngo muri yo ni mu bwenge bwose bwagize bute we? Hey! Haleluya. Muri yo ni mu bwenge butuye. Buri impamvu umuntu bamubuza akanyanga, utekereza nawe bakakubuza ngo kandi kanyanga ngo nimbi, wamara bwashu gasubira akagira ate, agasubira afite ubwenge burahari. Byagenze bite? Haleluya. Yavuze ngo muri yo ni mu bwenge bwose bwahishwe no kugira gute, no kumenya. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Haleluya. Turasubira tujyane mama kugira ngo abantu bumve ijambo ry'Imana. Naje ndyumve rinkize rimpindure muwe musha. Menya ubwenge bw'iki bw'Imana. Muri yo we. Yego. Abantu ngo buriya ngo nyene nari umusambanyi, ngo ariko pasire ngo ndihanye. Hashira amezi 3 agasubira akaja hehe? Afite ubwenge. Bwa bwenge n'ubwiki. N'ubwenge bw'iki? Haleluya. Buriya twe twigeretse gutunga inka n'ihene, namwe murabizi. Nimureba aha ngaha iyi bafure ni umurima, sibyo? Izi mvuye hano nzanye inka, ndazijyanye zize kugera hano kuri uyu murima, ndazigaruye. Mwanka mumureke kujya mu murima w'abandi. Cyangwa si ihene iyo uzirekuye bwa mbere ahantu zirukankira mwe abantu.
bwa bwenge bubaye iki? Haleluya. Reba ihene iraje kona ngo barangize barayifashe, yewe barakubise. Twebwe iwacu bazicaga n'amatwi, bakazifata amatwi rwose kubera kutumva, ariko bwaca bakayirekura ya hene ikagira guti gataha, ikereka shebuja ati dore ugutwi bagize bate bagukuyeho. Igisebe cyamara kuma agasubira akazirekura, ya hene igahita irite ikaruhukira zifite iki? Hari ubwenge zifite? Yo, mbega abantu badafite ubwenge muri kino gihe we. Tuzamura ibiganza ndebe ko turi kumwe. Haleluya. Haleluya. Dufite Yesu we. Tuzamura ibiganza bari hepfo. Haleluya. Yanka yasubiye gusubira hehe? Yewe ejo bundi barabafungiye, barayifunga pe imara gatatu. Twebwe iwacu hariya dutuye hari ahantu bajya kuragira rwose, abapolisi bakazifata bakazifunga, inka zikamara na gatatu bazifunze. Ariko iyo bazirekuye nta handi zijya. Amen. Hahandi bagize bate? Zimaze iminsi 3 zitagira gute? Zitabona icyo zirya. Barazirekuye none zisubiye hehe? None abakirisitu babaye gute? Ubwenge bwabaye bw'inyamaswa koko. Tuzamura ibiganza. Haleluya. Haleluya. Ongera udusomere mama. Mutize rwose ndabona n'iminota igiye. Muri we yego ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Muri Yesu ni mu butunzi bwose bubitse. Haleluya. Ubutunzi bwa mbere yaduhaye ubwenge. N'abantu mwaduhaye gusesengura. Muri we ni mu bwenge bwose bwahishwe we. Haleluya. Ariko usanga abantu birirwa biganyira ngo ariko koko ngo Mana ngo ngewe ngo ndi umukene. Ariko Imana yaguhaye ubwenge bumaze iki? Ubukoresha iki? N'ubwiki? Haleluya. Muri we ni mu bwenge bwose bwagize bute? Bwahishwe no kumenya. Amen. Mwabantu mwe niki mushinja Imana koko? Imana hari ikindi itabahaye koko? Imana yabahaye ubwenge niki itabakoreye rwose? Haleluya. Usanga ngo ngende umukene. Nimba Imana izayitegereza ikavuga ngo ariko wa mugabo ngo ubwenge naguhaye ni nkaho ntacyo bugize bute? Ntacyo bugize bute? Bukumariye. Amen. Imana yaduhaye ubwenge. Ikintu cya mbere yakoze yavuze ngo muri yo ngo ni mu bwenge bwose bwagize bute? Bwahishwe. Komeza. Komeza ma. Oya subira haruguru. Kugira ngo imitima yabo ihumurizwe. Kugira ngo imitima y'abantu ihumurizwe. Reka mbabwire kugira ngo muhumurike bene data. Imana yaratugabiye. Imana yaduhaye ubwenge. Ninde muntu se wari wavukana imodokari? Tituyibona kubera ubwenge Imana yagize gute? Yaduhaye. Ariko wewe uri kwiriga ubwenge bwawe. Ubu uri gusuzugura Imana. Ninde wavukanye? Ninde wavukanye nk'ijana? Ko abantu bazishatse bakazibona. Haleluya. Ikintu cyambere ugomba kwishimira ubutunzi buruta ibindi byose. Haleluya. Haleluya. Iyo umuntu yahawe ubwenge aba yahawe ubukire. Muvuge ngo turabakire imbere y'Imana. N'ukuri kose turabakire. Turabakire kubera ko Imana yaduhaye iki? Ubwenge. Reka nivugira kakanda. Komeza uhagarare. Reka mvuge ikigoryi. Ese niko mukita harya? Ikigoryi. Cyangwa se umuswa niyo byumvikana. Sinzi nimba hani wanyu byenda bashobora kuba ariko byenda warababonye. Wabonye umuswa cyangwa se ikigoryi. Kubu ngubu ukamuheza ryabega yose. Ukamubwira ngo ngiyi ryabega ndayiguhaye yose. Yayimaze iki? Ko yaburara bihari. Ntiyaburara. Ryabega yamumarira iki? Reka noneho reka mbivuge. Uwamuhereza inzu ya etaje
yamenya no gushakisha abakiriya, yabakura he? Kubera ko ari iki? Ariko si Imana yagize gute? Tuzamura ibiganza. Haleluya. 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 Yesu yaduhaye ubutunzi. Mwabantu mwe muri abakire, ariko ntimuzi ko muri abakire. Muri abakire imbere y'iki y'Imana. Kandi rero iyo umuntu yamaze kwizera Imana, aravuga ngo muri we nimwe ubutunzi bwose bwagize bute? Soma dusoze mama soma. Kugira ngo imitima yabo ihumurizwe. Ikintu kigihumuriza cya mbere ni ukubanza kumenya Yesu. Ubwo bafatanirije hamwe mu rukundo, ukagira urukundo, ngo bahabwe ubutunzi bwose. Iyo umuntu amaze kugira umutima mwiza akagira n'urukundo, Imana iguhereza ubutunzi bwose bwo kumenya neza mu mitima yabo. Umva rero, none se uri mu kugira ishari kwanga mugenzi wawe ngo nibwo uzabona ubutunzi harya? Ni wanga mugenzi wawe nibwo uzabona ubutunzi? Nukuri nta butunzi nta buhari. Yego komeza ma. Bwo kumenya neza mu mitima yabo. Bwo kumenya neza mu mitima yabo. Bamenye ubwiru bw'Imana ariko Kristo. Bamenye ubwiru bw'Imana. Umunyamabanga wa Kristo. Reka mvuga umunyamabanga wa perezida. Amen. Uwo muntu usumukire ye. Kubera kuko ari iki? Umunyamabanga wande wa perezida. Reka mvuge kuba umunyamabanga wa Kristo. Yesu akakubitsa mu butunzi bwe. Ubwo butunzi wabona aho bukwiza? Wabona aho bukwira? Uri umunyamabanga. Muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge no kumenya bwahishwe. Umve mwabantu, ubutunzi buruta byose. Amen. Nababwiye ngo ikigoryi nta nicyo kimaze, ariko ubutunzi buruta byose n'ubwenge. Uri umukire. Haleluya. Abantu nibabwira uri umukire ufite ubwenge. Amen. Ninde muri mwe gutakwiga imodoka ari nyuma y'ukwezi kumwe ngo barayitwaye? N'uyu musaza ntashaje. Na moto uyu mukandi kanya yako. N'uriya musaza uri hariya hirya. N'ukuri ndizera kuko yayitwara. Kubera Imana yagize gute? Haleluya. Muri we ni mu butunzi bwose bwahishwe bwo kumenya. Amen. Iyo twize imodoka ari nyuma y'iminsi ngahe tugira dute? Amen. Imodoka tugatangira kuyicaraho. Amen. Twavuga ngo uyu munsi turahinga ibigori tukabitera bikagira bite? Amen. Muri we ni mu butunzi bwose bw'ubwenge bwagize bute? Bwashwe. Yobu, hariya muri Yobu havuze ngo amen. Ngo dore kugira ute? Maze ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Ibwira umuntu iti. Ikintu rero cisha abantu murakizi ni agasuzuguro. Amen. Murabizi icisha abantu no kugira ute? Yabwiye umuntu iti kubaha Uwiteka niko kugira gute? Ariko umuntu agira ate? Nukuri kose umuntu arasuzugura. Ikintu rero cisha abantu no kugira ute? No gusuzugura. Haleluya. Ibwira umuntu iti dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Ubwenge. Haleluya. Ngo kandi kuva mu byaha mwaba papa mwe, mwaba mama mwe, mwaruziruko mwe, mwabantu mwese mwe, dore kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Amen. Amen. Ijambo ry'Imana haraho ritubwira ngo Yesu ko azabasa, ngo hariho imibiri ya hano mu isi, siko bimeze? Ngo hakaba n'imibiri ya hehe? Yo mu ijuru. Amen. Buriya iyo umuntu afite umubiri wa hano mu isi aza yirata. Amen. Ariko bene data, reka mbabwire ngo dufite indi mibiri tuzambara isa nande, isa nawe. Kandi buriya Yesu ntagira ishari. Imana nta nubwo igira ishari. Reka mvuga aka kantu soza. Amen. Imana ntabwo igira iki? Ishari. Umunsi yavuze wa munsi bwira Adamu, yaramubwiye ngo Adamu, mwakoze iki n'umugore wawe? Baravuga ngo bagize bate? Bakoze iki Imana yababujije. Aravuga ngo guhera uyu munsi ngo gupfa kuzagira gute? Uzapfa. Kubera kutumviye iki? Imana. Kubera iki? Agasuzuguro. Amen. Kubera kutumviye Imana guhera uyu munsi uzagira gute? Uzapfa.
amen. Mureke mbabwira aka kantu ko Imana itagira ishari, ngo irangize yohereza Yesu. Irangije kohereza Yesu umwana wayo, amen. Iwe se ntiyapfuye, ariko abantu buriya ntawotanga umwana we, amen. Yavuga ngo kubera kuko ari umwana wanjye ngo sinagira nte, sinamutanga. Ariko iyo ndi yavuze ngo kubera wa munsi Adamu yapfuye, iravuga ngo uyu munsi ngo uzapfa. N'umwana wayo Yesu yaraje mu isi agira ate, arapfa. Warangize gupfa agira ate, arazuka, amen. Ijambo ry'Imana rikatubwira ngo niwe muganura wabagize bate, wabapfu. Ubwo rero Imana ntigira iki, ntigira ishari. Ngo iba yaravuze ngo kubera ko kuriya ari umwana wanje nohereje, bigira ishari. Bene data, ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muri we nimwe ubutunzi bwose bugize bute, bwahishwe bw'ubwenge. Imana iduhereza ubutunzi, Imana iduhereza ubwenge buva ku bugize gute, buva ku Mana. Ijambo ry'Imana ridufashe, ijambo ry'Imana rituganze.